All right. Yamobi bia kwaba abepim ewa GH Live Studios. Yedin sem Asia ewa goodie kwan so. Nene segment we Asante Kotoko edie ena yede etudwa ede ama yekuta stories. Baako mienu miensa quick one. Ebedi tie ye papa ebeboa na afi wanya super top notch update with regards to the Pokupan family. No ancient one. Yede ba betudwa ede ama yene tie for na yenim you better kakra Asante Kotoko woma breaky for the election. You didn't carry on some abroad that be resuming in a jiffy and chakra be resuming now ahead of 1 or 2 games I dare him no etmia to draft mostly yeah super clash no yeah has folk any one game no sabi but and then me no can say a couple of stories ewa ha FIM players ba kumienu miensa yes foreign contract bia and you may I and Saka Hunson Seminole, Yereba Tuja, Eddie Amayati, for me, Derek, Saint, Kizito, and Selina, Yamfa, and someone 10 times or not, Yam Twasso, and Quay, and Nabi Piano, and you penny, young Westy time, and shall see, I bet Amwa, where striker, center forward, Pochapa, Edema Asante Kotoko, Bobo Kuno, na, I bet you John Anwada, say, Aquadani, Mode Mono, they say, any interest, I would go be brave. Yenim so sign a 3 years contract edema Asante Kotoko afi mpimienu ene aduonu so 2027 the year of our lord and the contract be June 2027 na 3 years contract no me ba chow the yetete ene see latest yempanyufo bi ben crop ya metema mapoma Asante Kotoko editim na chidi atu yanim ene se cracha oda screen so yi abet amwa wa attracting interest at the free foreign clubs na me ba be foreign clubs ni nyina at the amount and then enyumre anasa no pay anasa we are depending on the time me ba cho odu hit channel yi so ena senei woni e dia hyiamu a ye pa cho ye be kan so de di achi subscribe ne fast stories ni nyina no enso no krekwan so na bibia no enye nkurimdie informa Asante Kotoko bobo no now yen share story na say abet amwa uko Spain na uko France teams ahodo edi akwada na chi so won te di a ne me ka manate se abet amwa scout ahodo ene di wachi papa na nchemu no nie abet amwa every great Olympics ene ba Asante Kotoko 3 years contract so the medin kaka no ene o sign ma bobo no the year 2027 e be ba wie say wo hwe goals ahodo a wa sha ma Asante Kotoko na esumbuye papa both in the league and of course LBI a friend say MTN FA Cup ni mu na interest kakra if in North Africa ebaye na dia aba abeto yanim se koto company for e ka se da bi adabraka ententem dodo akwada ya tono se oba be suma Asante pa enti sisi ade ententem so sa ade emfa enti mpacho se ye bedwene bibi kura ebe at the end of the season and I'm saying Kotoko motive and it's a league near to so na age na nkunimdifo and no a contract be in if North America side ho e by Raja Casablanca yes na omani di akwada ya ti ankomu nya na animu ya enkomu pepa na mpanyufo atene sa ofa ne dance master eye yenso yekofu na free nkran ben abani nti nya de da se yebeje mu e de amamo nti akwada no crown so ye well no ate ase now eno nten koda baby no yemfa nto anim sisi se woko Spain Girona bobokuo no yesi won panyimfo ne won scout ahodo mo scout de ma coach Miguel Angel Sanchez Munoz me ba cho o ma kache coach ni se o ma hu akwada bia anybody mo no esombuye papa enti the likelihood say they say ye league na se bia na se ye to aba ni wie na league ni resume a various scout eba be monitor abet amwano e poke kraw pa nti se wa encourage no a good news e de mo no a all things being equal so obesa ire ne ho na wasi akan dene e de ama Asante Kotoko eno beboa amonya more great interest e de free European scene mu enkonkwa Morocco nom ne na ne Tanzania sembia biem nti si ade ye ne se scout bi aha oba be scout wana so wati akwada yinka nti next games awodo no yentimi nka se game A and as a game B but most likely Kotoko ne has no mo the kingly contest pa ene behwe
Enti Girona coach Miguel Angel Sanchez Munoz me ba cho ne scout ba ko a ono wa bibre mu hanom e na adin sama koto nanim se wo ma hu akwada bi a ogina ni wo ma Asante Kotoko yie papa enti sese wo tia na se abeto abet amu a wo be yere ho yie papa nam se ani akese e na ebehwe wo egina yie a ebekọ e de ama wo a e na Spain wan so Rayo Vallecano me ba cho omo so hwehwe akwada no modern boy ye ka so mo hwe ne so mo de offer ba but almost scout wa bibre mo Africa mostly sa scout obesi o Senegal pa obesi ewo Senegal na mine na o scout edema Vallecano yes Vallecano ma wi Girona de no but of course Vallecano de no scout no besi ebe kra behwe no ebe sombuye papa nam se Vallecano ani di nachi na Girona nso one scout ani di nachi a eno ye nchemu a yede ma ye na tiefo na no pa wi anwumre exclusively na wonsa aka bi nti Albert wan kasa wo hwe bi anasa wo tibia ma wei enhye wodin na nya okutu pa kase ne mpiao na kwanimu sane ebe ya all things being equal bibia be wi nkonimdie so ede ama wo ne bi nso aka club no na offer bi ba na ye boyo $1 million ni bi enye thousand ni bi but story ni nyina and it is a various scout monitor Albert Amwa mostly Europe na Spain yemfanto ye na tiefo enum now the other story and it's Asante Kotoko see offer free North Africa North Africa yes precisely Morocco for this guy Abranti enya ade a ombesom intentem dodo now but listen to any good offer at the end of the season any the free mu eto dwa yedema yenati for honomo now going forward you free Albert Amwaso a ese yakwanim na yahwe the free mu nso eba mo Justice Blay ho asem bi wa ha Justice Blay madinka baba ya story the amount say the contract ho nsensem no sisi ade enim say the contract be in January yes I don't be do me a January and a Justice in Kunkum Blay the contract be na so be renew so renew no de akwa ebibi onum kakra yes ye beba Patrick Ase ebi so de but yenye Blay ho adwuma nwie yenye Blay ho adwuma nwie ye wie Blay de na ye wie Blay de na yes na ya toa so ekwa anim na bibia awie peye honomo no any nchemu a ye de ba betu dwama in a tiefo nti talking about Justice Blay asema na make no me no kasa ni contract ebeba wie in adomidumi a January yes thank you producer it has so adi Blay aba ma Blay and as say ya ne ento aso enko yanim now story ni nyina ene se niema mienu ena makwa akote afri Asante Kotoko camp one ene se Blay camp no omo dwen se say Blay ni mfie no wanimu on paper or 32 years nti na advices ai tunifo de tunanim se Blay se January na eba wiye na contract bi as dollar kakra wom na emu odru oba bi na betumi akobom fie mienu bi aka ho a ebeboa eno de etodwa a mutu akwada nefo now story ayate a ya update ni na dia ma afa Blay ho ene se Kotoko mpanyimfo IMC no mu no mpanyimfo ahu se Blay asom Kotoko som papa enti adwen a omo fa no esom bode ma Blay ene se ebia bibia totomu a ebi obebo ebia nkafe ba ku bi aka ho obesan renew bia 1 year bi nanka omu wie a na neji coaching ho omaboa no ama watimi atoa so aye badges kama sina nenye ho nso a akwantu kase we kokwa mu nkomo akwantu kase ye abrochira control said Stephen Odro chimno wine no nom ne ye nuanom ahindu ane ye mba power mo nso abepiem ewa America pumpini mu no mepacho nanka omaboa ma ye nuan ono nso aba beto abrabo so ewa America krom nanka bibia wie peye option aye da onom ope coaching badges a ombeboa na manayo so ompe coaching badges a na se ope so renew kakra de ma Asante Kotoko toa so na na experience Kotoko didi ho dia mepacho omo so obosa renew na ope so renew no ana so ogitum renew a
na wan free animu ya say the January the contract wo a obetimi akokwa ne de a ene ombebo amana ne coaching certificate so pe coaching na so ompenso a ene ombebo amana tu kwan akwa America brochimem na wakwa kusua de sa ne nka no on paper unim de me pa kire no na bibia awie pay ntie no ene nsem a etodwa na abeka ni na ahendu a mo ni anu mpanyufo ho na omo so tutu na namon kama na bibia awie nkunimdie so edi ama Justice in Kunkuble no ene de yeti nti story na me bon tofa ama Justice Blay ebia na sumia madwen na de mpanyufo bi dia to nanimi wagye atum nti obesa akwane na advice sakodi nkomo se afutuo ya mpanyufo bi de ma no omo nyintum na Blay kra ne ho do a owo nti wo America brochimamu a Kotoko fans bi a menim wo mo aye willing sebe wo mo kra na befa nkunimdi kwan bi aso afa so ama ese bi a Blay na agin so obesom Kotoko bi ma ka ho a won be boa na so retire won be na ba be bo ne sesen wa America no massive pa eno ene de metete a mahu bie nti Blay we de mpanyufo de to animu a anasa se anya ka kire wa fine take a good decision na ne wo besom Kotoko kakra ka ho na say bia fi ba ko bi na uwie na pe coach no be boa mo ayo so de omo show bo na fine on penso na kwantukase de ne ya gia ne de abobuku no ma na ansan contract ne bom na ne bom na sign we ye na abowie kra still ade ne bom pampe uwie a watam ade na wabeka obrafo e okrom ha na afi mo de abrabo no ahyehye so eno nso kakra makote nti Kotoko companyfo de nam kakra atua dawa na no ka kire Kunkuble say ogia ebeboa ama ye nso aboa ye we ye nsema aba beto manima no kakra me de tudwa ama ye na tiefo now ye we abet amo a ye we Justice Blay ye nhwe say betimi akọ Patrick Asiedu ho a na Patrico mikita story bi o ha Patrick onso bebo ho moden pa moden mo na obo no efe sombo na matesa scout from Celtic Celtic onso mo monitor den Patrick onso be yiro ho pa no ayiro ho na in fact offer bi nso aba na offer we dey if you with that WAC of Morocco ngofo ya na anu ade na ombo yi so omni amati demu amatisi a no omnye player krom befa left back ba ko ho atechema wapra na ne sent omhia left back na yes South Africa coach wo mu no that moko na guy no eno atoto nani a na yes akwada onyano ankope wo hwe ne tactical stuff so use of pitch no so ane coach no ne tactical acumen say dia akwa bi beka no a Patrick Asiedu onyano ankobeboa no nti yes WAC of Morocco ebia next week Ghana win elections and some na ekwan mu dwoa next week ebia omo the offer ebeba we yenua santroni bia your friend say Ahmed Kiro what they tu anim ono besi ewo Morocco mpatam ho no mo o se wate ono follow onzo ko Morocco no ni ade na ye omo sheda science santroni for a particular club yenua Ahmed Kiro and they tu anim say next week or so Kotoko likely say be a January mu ombenya good offer for Patrick Asiedu but say ombe accept and also more accept ne de eba ye de hu nchemu ebebro but the metie and say apart from Morocco cra deal ebetimi free ho aba ama Patrick Asiedu no Celtic was Scotland woman so scout monitor abrante na me the scout ndi ntudwa ya ne de Isfat Abdinel eno eni nchemu a matia me de tudwa ama enatiefo ewo ho no mo now ye kwanim na ye de kakra ka ho ama etiefo ye hu se de nsanso no betimi akọ we de ye testers ni bi na test ye bisa ye question bi ye we 3 stories nti yemfa we story entwa to emau akrachefo mienu e da screen yi so yi ba ko de Emmanuel Annor ena ba ko nso e de yaw Annor in fact Emmanuel Annor no ne Shebechem United jersey no ena yaw Annor no nso ena hye yellow no na obeka last couple of seasons ago yaw Annor emerge top scorer na em on Bella kra na prenom ne ade abubo obi gumu ena oje ye amanfo ebisa yen sekizito clarify story my yaw Annor ewo Kumasi obebo Kotoko anasa say now in Chemuni ni yaw Annor any coach Kasim Mingle
ɛna yɛ adwuma ɛwɔ Bichim United na even Nations FC ɛne Kotoko game no kora na yɛ Annor wɔ aseɛ bi na to say yɛ Annor bɛbɔ Kotoko deɛ metumi a confirm the amount say we oyinchi more closer to team of friends Nations FC wa brankese more than Asante Kotoko. Kotoko enya express any interest utini baby a ebushim kan Kotoko enya express any interest ewo yaw anomu asat now. Yes, yaw Annor she yellow eda mi nifa so yi no. Ya ba cho coach Kase Mengle epeso sa ne ye adwuma ewo Nations FC. Eno eni nchemu aba beto mani nti uhunu Kumasi a na ebia Uram Stadium potem ho no mo ekọ owura Dr. Kwame Chaso ye unity aso ye ho etoa so fa tonsu kwan so kopiem abrankase a ema ne nyon wanwa now player ono so da ha no so di Emmanuel Annor ono ye midfielder me pa cho ono so ebe sign di ama Nations FC eno ene di aba beto anima ye de ma ye tiefo nti for the sake emphasis nti for the sake of your team, na ebisa ya Annor ase so obebo Kotoko ana no and a story edi tudwa edi ama say oyinchi more closer to Nations FC than Asante Kotoko boboko nti story within the stories and edi ni nyina no asomwene awie anwumra no pay live ewo GH live yema abet amwa story yes yan recap kakra abet amwa yema on story kama say interest every Europe mostly Spain efula kwadaa ni yi papa na offer ba akokra fi raja ba e man panyifo e de to e kire ba bi se ombegya na mana kwaje se nesia na nkunku blaze ho asem ye de to wanim kama e ma unya nchiremu no and of course Patrick Asiedu ono so ye yo no de e de ma kama e ma ohun se de free mu e ba e wo honomo e na afen so na wie ye no yeah update ya Annor story say oyinchi more closer to Nations FC than say Asante Kotoko boboko no into the two Annor fo nyina no ebia ombetimi akwa akobo Nations FC me dey Derek Saint Kizito epacho subscribe my na ya no nyina no enkamum na ya to aso nko like share na o like it na fe o subscribe na fe ato aso akoyanim ehia yie pa. Thank you so much for watching. GH Live. Thank you so much for watching.